rasanya gimana? Rasanya rasa yang kayak nada. Nah, Mas Bayu gimana makan padangnya Mas? Enak nggak? Enak rasanya wik-wik. Gimana Bang Odon? Oh, mantap, mantap, mantap. Mas, Bang Odon tadi beli apa aja? pisang kapi, pisang kapi. Pisang kafe. Bang Reja gimana rasanya? Gimana? Enak, Bang, enak. Enak, enak ya. Nagih nggak? Nagih ya, B aja.